ngiyayiphethe inkosi yasekuseni ngiyazulezulu amen. Siyabonga ukuthola leli thuba siyabantwana sibancane ukuthi nathi sikhulume ngalo nkulunkulu wethu, nathi sizingane sambona ukuthi uNkulunkulu ufanele ukukhonzwa. Lo omekhangeni u-anti uNomusa wakaKhumalo eNyukhasela, abanye bangazi ngomdunge. Manje ubaba akenzanga lutho kwaKhumalo, ngakho-ke ngiyaye ngithanda ukudumisa isibongo sakaKhumalo ngoba ubaba wahlawula yena, kodwa azange amlobole umama amshada. Ngizokhonga ingilosi ngesihlabelelo 123 ivesi nje elilodwa. 1, 2, 3. Ngiyabonga maNazaretha ukungihlabelela isikhosi sizini kusisi. Ngingakangena entshumayelweni, ngiyabonga kubhuti wami uLakhi osebenza eMpumalanga eMiddelburg osabatha eSiyanda Temple. Usukile le wathi kusisi ngizokulanda eNyukhasela ngoba ngifuna siye kuNabashu le eMpumalanga. Nami ngiyayibongela ukuthi ngifike nami ngingowaseNyukhasela kodwa ngize kuNabashu yaseMpumalanga ngoba singabantu bomuntu oyedwa maNazaretha. Ngiyabonga ithempeli laseSiyanda ukuthi lingiphathele kahle ubhuti wami, ukhuthele, uyasonta. Omunye umuntu uyaya ngasithele ekhaya bese yavilaphi esontweni. Kodwa ngiyabonga nje ithempeli laseSiyanda ukuthi liyamkhulisa, inkosi izibabosisi. maNazaretha sisesikumbuzweni senyanga yezulu, ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni. Lenyanga le inyanga yesikhumbuzo, futhi inyanga yezulu iyona eyasungula iNabashu. Njengoba ke siyaye sihlale sihlangane, inyanga yezulu yena umsunguli weNabashu. Siyabonga kakhulu ngoba njengoba sineNabashu sesiyakwazi ukuthi sifundisane umgidi, siyokhompyutha emgidini weNabashu ngoba khona abanye abantwana abanganayo imvunulo, kodwa ke uyayimisela athi umgidi ngiyowufunda kuNabashu ngoba kuNabashu sifundisa umgidi wamampela, hayi odlala futhi hayi oleyitayela.
umgidi lo ozothi mawusunemvunulo ususemgidini makuhlatshelela lesihlabelele benikhompyutha ngaso usuyasazi. Ngakho inyanga yezulu iyasisiza kakhulu uNkulunkulu wethu wabona ukuthi amandla ethu awalingani. Inyanga yezulu ithi inkosi yakamBotho lesanda ukukhothama ithi inyanga yezulu ngo-95 uthi yabiza ubaba wayo owayese inkosi ngaleso sikhathi. Uthi yambiza yathi Ndabezitha ngicela ukukubhabhadisa Ndabezitha ngaphambi kokuba ngihambe. Wathi alibizani umvangeli uNdlangisa. Wabizwa umvangeli uNdlangisa wathi Ndlangisa ngizocela ukuthi uhambe nanguNdabezitha niyolungisa iziba la ufuna ukubhabhadisa uNdabezitha. Uthi kwakuJulayi ngo-95 uthi nangempela ahambe-ke umvangeli uNdlangisa ehamba noNdabezitha uMbotho. Uthi mayefika le afike abikele amabutho ngoba akakwazi ukuzenzela engakadluli ey'nduneni namabutho. Afike abikele ayithiwa awangabona kahle amabutho ney'nduna zangabona kahle zathi Ndabezitha uzobhabhadiselwa kuphi. Waqale washo iziba ekuthiwa uIkhafu. Wabuye waphinde washo ezinye kodwa wagcine esesho iziba wathi ngizobhabhadiselwa kuIkhafu. Uthi amabutho ney'nduna athi ngeke Ndabezitha. Lesi ziba esivala ngenkumo, lesi ziba esesiqede abantu ney'nkomo. Ndabezitha wena uthi uzobhabhadiselwa khona ngeke Ndabezitha. uNdabezitha wasetshela umvangeli uNdlangisa wathi Ndlangisa ngiphelezele ngibuyele encebini ngiyoyitshela ukuthi ayike ime kancane ukungibhabhadisa. Nangempela abahamba bafike enyangeni yezulu mabefika bafike bayitshele incebe yenkosi ngicelwa-ke ume kancane ukungibhabhadisa. Hayi amabutho ney'nduna baboni kahle besaziba sibi incebe yenkosi ngeke ngisazoqabanga esinye. Wathi inyanga yezulu hayi Ndabezitha ngizokubhabhadisa inyanga yezulu, ngizokubhabhadisa Ndabezitha. Yasithi inyanga yezulu akubizwe umfundisi uJojisi ehambe noNdabezitha. Bahamba-ke bayolungisa-ke mase belungisile-ke lifike-ke lelo langa lelo lokuthi-ke manje sekuyilanga lokuyobhabhadisa uNdabezitha. Yasiyishintsha lento inyanga yezulu yathi umfundisi Jojisi hamba ubiza umfundisi uMadlala. Ngiyathemba niyawazi umlando wakhe ukuthi uMadlala wayesuka ngebhayisikili eThekwini ehambe 3 days ezeNyukhasela ezoletha izwi likaShembe. Njengoba kumhlophe nje Nyukhasela, imhlophe iNyukhasela yonke namaphethelo. Umfundisi uMadlala ethunywa uShembe. Wathi Madlala wozala wathi bizani u-anti weyintombi owayephethe ngaleso sikhathi kuthiwa u-anti uSabani. Bizani u-anti weyintombi. Wabiza u-anti weyintombi ophethe iy'ntombi wamtshela wathi anti lethi isigqoko sami engakaze ngize ngisigqoke. Nangempela wahamba u-anti wafika wathatha isigqoko weza naso. Wathi Madlala, wathi angisayi mina emfuleni. Wathi Madlala, wathi hamba nalesigqoko sami usibambe kanje. Wathi uhambe uyobhabhadiswa ngobe ngikhona nami. Nangempela-ke kwalungiswa-ke kwagicelwa amabhasi-ke kwatshelwa amaNazaretha ahamba aya ephelezela umfundisi uMadlala eyobhabhadisa inkosi uNdabezitha uMbotho. Mase behambile mabefika uthi kunesikolo uthi bathi ngoba indawo imbi yehlela uthi bafike yapaka lapha ibhasi uthi yayidrayiva uZulu. Uthi yafika yapaka lapha ibhasi ehla amakholwa wehla nomfundisi uMadlala.
Thiwa Manazareth uthi inkosi uMbotho lapha emfuleni uselindiwe uShembe. Bathi wake nje uNdabezitha wadliwa emfuleni. uShembe siyomdubulela khona lapho afele khona lapho emfuleni. Wathi lapha amabutho avivile ayahlabelela alindile ayahuba ihubo lesigodi. Uthi ayethi ihlatshelwe izizwana zayibiza indlovu. Uthi Manazaretha mase kukhutshwa lelo hubo lelo. Uthi lapho kusuke kuzofa umuntu. Uthi lapho kusuke kuvuke elinye ikhanda kusuke kuzofa umuntu. Uthi yeza madoda itoka amadlala. Uthi impunga yakithi ekuphakameni. Uthi yehle isibambile isigqoko njengomyalelo wenyanga yezulu. Uthi yehle impoka amadlala. Uthi yehla elandela amakhoba. Uthi yehla uthi afike yamapheko omfumbi. Yathi mina yamapheko omfumbi. Lapho abantu sebetsheliwe vele esigodini isizwe sakaMbotho ukuthi kuzobhabhadiswa uNdabezitha. Abantu bamile bagcwele inkalo bagcwele bame ngisho eintabeni bathi namhlanje sizobona uShembe kulala umuntu. Ayi Manazaretha iyafike yami intoka amadlala. Uthi bafike yamapheko ezini. Uthi yase ithaguqa ithandazo. Uthi isiphethe lesi sigqoko. Uthi yakufike baguqa abathandaza. Uthi wasethi ngithunyiwe uShembe ngizocela ukugeza uNdabezitha lesiziba. Ngiyacela mnikazi wesiziba ukuthi uke ungidedele nje ushenxe kancane. Uthi Manazaretha uthi kwaphuma enye into ekhanzwe yifu. Uthi akekho owayibona ongathi wayibona ngabuya uqambamana uyaphosisa. Uthi Manazaretha yaphuma lento ikhavwe yifu yafike yaphoseka ngaphandle yahlala yakhavwa yifu. Uthi waphinda futhi uMadlala wathi phuma abantu abakho. Uthi nangempela Manazaretha uthi kwaphuma imbiqilili emnyama. Uthi abantu bayashutha. Uthi kodwa Manazaretha zasha zonke lezo ithombe akekho onazo ngoba bashutha into engashuthi. Uthi yaphuma nayo yaphoseka lapha yona ka yangakhavwa yifu kodwa yayingabhekeki ngendlela eminyama ngayo. Manje abantu babethi bafuna ukuyibona lapha efonini. Uthi yaphuma yahlala lapha. Uthi wase esibeka isigqoko esibeka kahle. Uthi wase lesikhathi ingakaphumi lento. Uthi isiziba sanyakaza kathathu. Uthi sathi uthi asiyaphuma lento iphoseka ngaphandle. Uthi wase yasondela okaMadlala madoda. Uthi yathi gqwambu emanzini gqwambu. Uthi yafika phakathi esenta yesiziba yami. Uthi yasithi woza Ndabezitha. Uthi esho nezwe eliphansi woza Ndabezitha woza Ndabezitha. Uthi lapho ibhluke kuba kwami liyadlala. Uthi babami hey ithini le ndoda usesaba ukungena lapha emfuleni ngoba ebone isimanga uShembe ekhipha into le ebekuthiwa izodla uNdabezitha. Kanti uShembe ufuna ukuyikhombisa ukukhulu bakhe ukuthi ngisho izinto ezisemanzini phansi kwamanzi emkhathini phethwe nguye ziyagoba futhi ziyamlalela. Uthi ladlala ibhluku kuba kwami. Uthi le ndoda uthi kwasukeleka Manazaretha umfowabo kama wakhe. Uthi wavele wakhwetha uMnazaretha komunye wathatha uthi egundene nempunkulu. Uthi waphoseka emanzini. Uthi wathi Ndabezitha cha. Umfundisi uMadlala wathi cha ngithunywe ukuthi ngiqale ngoNdabezitha. Uthi waphuma ke
lo umfowabo kama wakhe undaba ezitha-ke wagcina-ke eyincindi inhliziyo ebona ukuthi cha umfundisi umnika akathintwa lutho kodwa uthi amehlo akhe lokhu elaphaya uyangena nje emanzini kodwa amehlo akhe ajonge kuleya nkuni ehleli ephume khona la wafike uthi wambhabhadisa waqhuma uthi kwangena nabanye uthi babhabhadiswa uthi wasethi umfundisi esekhathele umfundisi wathi qhubeka Dodisa esho umfundisi uDodisa uthi maNazaretha omfundisi umzulwini laba babekhona bayayazi lento babeyibuka ngamehlo inyanga yezulu yenze imana emfuleni uthi babekhona uthi bonke labo mvangeli uKristu uthi namhlanje usewumvangeli uthi wayengakabisilo ngisho iNazaretha bezobuka ushembe uthi kodwa wayo uthi abantu abaningi bayikhetha lapho inkosi emanzini uthi njengoba umvangeli uPeswa nje esewumvangeli uthi wayengakabisilo iNazaretha wayikhetha khona lapho emanzini bebona isimanga iso somuntu okwazi ukukhuluma ngezinto zamanzi engabonwa uthi ngisho umamncane wakhe uthi wakhala umamncane wakhe hawu Shembe uzobulala abantu uthi baphendula abantu bathi hayi khululeka mama lapha eMashembeni akufi muntu uzoyibonela nawe uthi namhlanje umamncane wami uyiNazaretha umkhokheli namhlanje uthi inyanga yezulu uthi maNazaretha uthi njengoba ubona kumhlophe inkalo zakhona leHarding uthi umsebenzi yakamfundisi uMadlala uthi hawu impunga yakithi madoda ephakameni uthi Shembe uzuyikhumbule lempunga uthi igodi lapho ngaleso sikhathi zasesewunani uthi manje seziwu10 sebakhe esinye uthi leya mpunga leya uthi hayi ngempela yayinawo umoya kaShembe ngoba wathi mayeyithuma ikwenze lokho ethunywe uShembe kwenzeke futhi wayengasho ukuthi amandla ami wena awunamandla kodwa uShembe onamandla mayekuphumile ufaka umoya wakhe nathi nje eNyukhasela njengoba kumhlophe kanje umfundisi uMadlala wayesuka eThekwini azoshumayela abuyele emuva njalo njengoba kunje eNyukhasela ngiyabonga nami ngingambi kakhulu baningi abantwana benkosi abafisa ukukhuluma indaba kaShembe inkosi kusiseni izwini In the Bankulu. In the Bankulu.
ushebe ofuna lenkonzo yelabasha ukuba ikhokheja idalaphumele. Inabasha isifundisa umlilo bakuthakala, isifundisa ukuhlonipha, isifundisa ukulalela abazali, isifundisa ukwazi abantu abadala ukuthi bani. Uma sokuhlonipha umuntu omdala, uhlonipha umzali wakho, akusho ukuthi hlonipha abazali bakho kuphela, kodwa umuntu omdala ungumzali kuwe noma kuthiwa siyayibonga inkonzo engabasha isifundisile ukuthi kunabasha sifundisana lo lefishini azi ukuthi asinawo sonke amandla okuphela emvelweni kwasokudlula emhlabeni. Kodwa ushembe wasipha ithuba lengabasha ukuthi sihambe siyofunda khona ibhange, sifundisane sihambisanayo, sisanifile efundile emhlabeni. Siyabonga lokhu nakhosazana siphatheni kahle. Ushembe uyasithanda. Sanibonani In the Bankuloo. Sabonga khona kwenkosi sibonge ngethando esithandwe ngalo nathi namhlanje emvulweni esikade siphilisa. Ushembe nathi emvulweni wasikhumbula, amen. Siyanibukela ekhaya emvulweni, amen. Siyabonga abantwana benkosi bakhona no-anti namhlanje emvulweni, kuyaqala emvulweni ufike u-anti, amen. Abantwana benkosi ngishumayela ayegama okubusuku kuthiwa kwakunamadodana amabili. Kuthiwa la madodana lo mama ayezohamba aye phesheya. Kuthiwa uma azohamba aye phesheya, uthi umama esezohamba amadodana azokhala nawo phansi uyawalala. Uthi bantu abamize ningamlibali ushembe. Uthi ingane zami ushembe akalibali. Noma ngabe niyakude noshembe kodwa ningamlibali. Nihlezi nimazi. Zase zihamba ingane zalo mama. Ithi zihambile ingane zalo mama. Ithi isifike yodwa ithi hayi bakho. Mina ngicabanga ukuthi umama lento wayisho ukuthi singakubi kumele sigule. Ithi mina bakho lokhu utho omunye mina ngiyawalalela amazwi kamama ngoba umama ukhulise ngayo le nkolo. Isiyagunda ithi isagundile bayahamba bagibele emkhunjini. Uthi usuqwile umkhubu uthi bese bememeza ushembe. Uthi bamemeza ushembe uthi ushembe mayafika ezobahlenga. Uthi mawathi babambe emakhanda komunye akabambe akanayimvele. Uthi lelo munye ungagundile umbambe ekhanda kwamhlenga kanjalo ngayibona inkosi. Kuthiwa ngenye imini kwafika umama nobaba enkosini. Ithi bebafika bathi baba sizocela abantwana. Ithi mayifika inkosi ithi inkosi inkosise nizobathola. Ithi inkosi sebahambile omama athi ngelinye usuku kwafika ingane ey'ntathu. Ithi le ngane mayifika ingane ey'ntathu kulo muzi zifike zingcolile. Umama leyo kanti ingane akayithandi. Ufike uthi lo mama hawu mina ingane ngifunani la baba. Ithi le ngane sizoqela ukudla. Uthi lo mama ngini manje leyo yonke imizi izoyicala la mzini wami. Ithi le ngane umama sizoqela ukudla. Usekhama ubaba wamakhelwane useyayithatha le ngane usehamba nayo. Ufike uziphi ukudla baba. Kodwa naye ngendlela ayiphathanga kuthiwa kayiphathanga la. Kuthiwa wese ephakele esitsheni esinempilo. Kuthiwa zadla le ngane zase ziyahamba. Kuthiwa lo mama lo baba babuyele enkosini. Bathi baba safike kodwa zokuthola abantwana. Ithi inkosi nyathi ngibonge ngiyabakhumbula abantwana bafike abangcolile emzini. Ithi lo mama yebo siyabakhumbula. Uthi yizo ingane engangilethele zona lezakhe. Kwangazibona iy'ngane kwakuyingilosi zasezulwini zasilethe iy'ngane. Sasifuna ukubona ukuthi wena ingane uzoyiphatha kahle yini noma ngeke uyiphathe kahle. Kuthiwa ngenye imini kuthiwa kwakhona inkosazana. Kuthiwa kwakucelwa ngamakhelwane. Kuthiwa ngenye umshebe wamkhumbula unkosazana wasethola umsebenzi. Uthi umakhelwane naye engasathandi ukuthi inkosazana esathe khona. Ithi ngelinye usuku le nkosazana bathi umakhelwane wathi uzothumela ngegebengu inkosazana.
siyahamba le nkosazane yogibela isitimela ekuseni emsebenzini. Umakhelwane usebeka igibeli. Kuthiwa le nkosazane yayivuke ekuseni ngo-4 ithandaza. Ithi mayibe siyahamba. Ithi mayingelunye usuku bayibamba bafika labantu bayitholele esitimeleni. Bathi hawu nguwe bekade sifuna sonke lesikhathi. Kuthiwa inkosazane beyithi bayihambe endleleni bayidibana nale gebeli ishintile inkosi inyanga yezulu. Ithi mayiqhubeka ithi mayingene esitimeleni ishintile yintombazane. Kuthiwa ngalolo suku bayilandele baze bafika esitimeleni. Kuthiwa bafika esitimeleni yasiyasho intombazane ayisaba inkosi inyanga yezulu. Kuthiwa ubade sithi sasiyele umakhelwane wakho ukuthi sizokubulala ngoba usakweli wakho siyasebenza. Ithi kuqala umkhonza njalo ushembe wakho. Makhosazane singathi singayiphatha kahle. Singathi singaba isibonelo esihle kubazali, bazali esingajabula ngayo. Singathi singayiphatha kahle ngey'khathi zokunotheka. In the Bankuloo.